Dilai Police Station ke parlo National Highway thom kebra truck towar pialong piniaru ni phai kri siarni ada por phai narke malom ahiring tangrak pen bus la pen truck ka chetong labang solong nagong pen Dimapur ke dambom ihum ultra bus AS02 AC6524 la pen Dilai pen manjanat ke dambom ihum truck AS01 BC2429 Dilai mile kre pialong ka chetong ahir ing tangrak an pinlo Bangso hut tawar pialong gari ke parpan hamajok pupu ka chehla datuk minutes tik cap rap hoan bakke ka chehla dawar sai long le dedlo kadok ka weya sai Dilai rai kom sai khiatum adimalong palidun pen chepari dengsi ka chehla dawar sai tholo alang tum pen nang ka pachni dun atengke kithi ke jangke avilang lapen truck ka tewara bang steering failed at pusi rai kom sai khiatum pen nang pachni dun Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live